Pak ke election committee jong ka VVP ya ka kerteng jong Dr. Baskem Marbo bani kun nam taka election shiteng samoy hadin ga jingklat no jong Dr. Ki Eje Singkon kane le se kala dai ga jingjit ke jong patba e ka ba patba ula jit lupa habang ipet na du ki comments haki news ki social media ka ba ki patba kila ibet shisha ya una orang ba ban yang bani kun nang matakan ka election shiteng samoy le se kane kala penhun shisha ya gejingkwa jong pajba ban penyeng da Dr. Baskem Marbo peni lang bagi komen ki jong pi ki ba kersan kumju uru iki bom kersan ya Dr. Baskem Marbo bain yakun ya kane ka election shiteng samoy hakane ka kanti ka menta Henry ga ay ga ba ma ga long ba kani ga sorka ba minta kala sim ya karam ga ba sibun bat ka ay ga ba nga setting ga long ba daga jing sim ram ga bala palat ki jai penre wi jongi kalong ga jai penre wa dap ram bat ha ga jalla ga jongi an ong pi la da pi ken ya karam ga ba kani ga sorka ga sim bat ken ya ga jing dan briu ga jalla ga jongi Uway pa way unong song snong menta nadu ini ihep kiberit besyong hangtei ikit ya karam kumba san kau rupo wajar si klik beriu kata kali karam kebangi di pajba joma jala ikit menta manu bensiu nyak siu mengi manu bayu onong onong ipi kadon kecing ma kalong pakai jing onong pada kapoi ka hampoi syaki katu kak ni balai nganur pan ong ya kata namar habi pet yang jing sna joma ni ka sorkar isna jing sna ibarit hendai ke jing pelut ke babun ko mangali bawa ke pancana ru pelut adu siklur ya ke pancana lebih baik ketika jing sna tang maniang kulit atias ITP point ke tu top do klang itu jaka hang tu lut adu arbu falak anong ipi isil balak tak ani ke soka ko meta kami pi karam juk pai ba kanang kiu na ta dau pai ba long di ba sian long di ba pikir ba long di ba dan ke cingit kli nak benta ka jela ada ke cingkat sang ka jongpi ya ka boys of the people party nang ba ki khon ki ti di jongi kenyo ya ka lawe ke ba khamha di nga kwa ban khot pan ya we di pi ya ka ba ngin yang lang yawan lang sile khmat ya